हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक स्वागत करছি ମୋତେ दीपक बाड़ को। तो फ्रेंड्स आज मो सन कर्नर नेक्स्ट बॉक्स इंस्टॉल कर देछि। एक्चुअली सन कर्नर आ स्मॉल कर्नर को नेक्स्ट बॉक्स कौन हवा दरकार सेटा भी आज कहबी। एक्चुअली सन कर्नर मु जेहेतु कॉलोनी रखी देखो आपण कॉलोनी जेहेतु रखी तो मान भीतर किसी किसी पेयर माने बॉन्डिंग पेयर माने पेयर हेबार लागलोनी। एମାନେ एक्चुअली समस्त पेयर नुहे। एମାନେ एक्चुअली समस्त एक्चुअली माने अलग अलग हेक अछन कि जो माने पेयर पढुछन निजे निजे न्याचुराली पेयर जो मैंने पढ़ुते तो से गोटे दुटा पेयर को मार्किंग करते गोटे पेयर ही मार्किंग कर तो ताकू आनी मोर सेपरेट केज रखी कारण ब्रिडिंग सीजन चलती कनियर मानकर जदि भी किसी ब्रिडिंग रिजल्ट मतलब मिलला तो जदि छुआ किसी अंडा भी मिलगला सीजन में तो खुशी लगे देखिए भी बहुत भल लगे। तो एक्चुअली कनियर जो ब्रिडिंग बक्स सेटिंग कर जो केज सेटिंग कर देखो आपने यहाँ कनियर मानकर सन कनियर केज केज और ब्रिडिंग बक्स यहाँ एक्चुअली स्मॉल कनियर सब छोट बक्स हवा दरकार स्मॉल सन कनियर सब बड़ बक्स हवा दरकार एक्चुअली कनियर केज साइज टा हूँ सन कनियर आप प्रॉपर्ली ब्रिडिंग करने 6-3-3 आप देले प्रॉपर्ली ब्रिडिंग हो माने उड़ी जेहेतु टिके बड़ चढ़ेरा सन कनियर स्मॉल कनियर तुलन में तो से उड़ाक टे फ्लाइंग केज दरकार तो 6-3-3 देले आप ब्रिडिंग करेंगे इजिली। आ स्मॉल कनियर मानू आप 4-2 देले भी आराम से ब्रिडिंग करेंगे। देखुए यहाँ स्मॉल कनियर मान ब्रिडिंग बक्स एगुड़ा आ बाकी एगुड़ा हूँ सन कनियर मान ब्रिडिंग बक्स। एक्चुअली ब्रिडिंग बक्स केज साइज कौन हवा दरकार सन कनियर कौन आ स्मॉल कनियर ककटेल कौन आप देखते ककटेल जो ब्रिडिंग बक्स यूज कराए स्मॉल कनियर ब्रिडिंग करेंगे पाइनापल होगा सनट्रिक कनियर होगा ब्लू कनियर होगा एगुड़ा भी ब्रिडिंग करेंगे जोटा आप ककटेल ब्रिडिंग यूज कर। एक्चुअली साइज टा कौन रखो एक्चुअली साइज टा देखो देखते ए साइज टा मो पाखे फिटा भी अच्छी आपको पूरा मापिकी रखा देखते आप ये रहा हूँ 18 इंच माने आप जो 1.5 फुट बोली कही देखिए लंबाटा रही 18 इंच जोड़ा को आप 1.5 फुट कहीपर आउ सैड्रु सैड्र गैप्टा रही गोटे फुट जोड़ा को आप 12 इंच बोली कहीपर मुझे रखुच मापिकी देखते गोटे फुट 12 इंच आप कहीपर गोटे हाथ में जेहतु भिड करुच्ची तो से प्रोब्लेम हो देखिले। या बाकी स्मॉल कनियर केज साइज टा कौन रहा ब्रिडिंग बक्स साइज टा कौन रहा रखुच मापिकी स्मॉल कनियर ब्रिडिंग साइज टा बहुत छोट रहा आप देखिए गोटे फुट भी नुहे माने 11 इंच पाखापाखि 11-12 इंच रही हाइट टा लंग टा माने सन कनियर रहा 18 इंच रही 12 इंच आ बाकी हाइट टा जो चौड़ाटा रही 10 इंच चौड़ा 10-11 इंच रहा कि चौड़ा सेम रहा। एक्चुअली स्मॉल कनियर आउ सन कनियर चौड़ा साइज एत बेसी फरक ना कि जो लंग टा बहुत फरक रोच माने ये गोटे फुट रहा यहाँ 1.5 फुट माने 18 इंच रोचे जो लंग टा एक्चुअली जेहेतु सन कनियर टे बड़ टाइप बाड़ एक्चुअली चढ़े जिते भितर को जाकि अंडा छुआ दब से प्राइवेसी फिल हुए से बड़ बक्स बड़ नेक्स्ट बक्स यूज कर सन कनियर जिते बड़ चढ़े तो बड़ नेक्स्ट बक्स जब आप देखिए माकाए जो मैंने ब्रिडिंग कर नेक्स्ट बक्स हाइट पाखापाखि 4 फुट 4.5 फुट होता है। एक्चुअली जिते तौक चढ़ेगा डीप को जाकि भितर को जाकि ब्रिडिंग कर तो से चढ़ेटा को प्राइवेसी फील तो से चढ़े अनुसार नेक्स्ट बक्स तैयार जाए जी बड़ चढ़े से माने लंबार नेक्स्ट बक्स एक्चुअली प्राय सब चढ़े जो चौड़ाटा जो चौड़ाटा ये चौड़ाटार प्राय सामान नुहे चढ़ई साइज नहीं चौड़ा बना जाए कि जो लंबाटा ये लंबाटा चढ़ई को लेकिन जिते बड़ चढ़े से लंबाटा मानते लंबा ही अधिक हो तो अब डेरी करें या भितर सन कनियर मुझे रिंग नंबर लगे बाछी देती तो आपको धरिकी सेपरेट केज छाड़ी तो से भिडियो आप बाहर सेयार कर ये रहा नेट चढ़े धरने नेट यूज कराए कारण से हाथ में धरब ये रहा गोटे केज जो केज धरवी ये सिफ्ट करके से केज छाड़ी चलते एंट्री करवा कॉलोनी भितर देखुए केते सुंदर भाव बस साइज लाइन देखुं एत सुंदर साइज लाइन बस चलते एंट्री करवा कॉलोनी भितर सब उड़ीगले कि पेयर रिंग नंबर मुझे बाकी देती मोर जो रिंग नंबर देखी तो से अनुसार केज धरवी आ ये जन हूँ टेम मोर मान टेम तो नुहे सेमी टेम बोली कह जिते बड़े भी जी आसती आपण मैंने आसवे देखिथे मैंने आप हाथ आसिक खाइबे
ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ବସି ପଡିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜମା ବି ଭୟ କରନ୍ତୁନି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଦିଟାଙ୍କର ପେୟାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇ ହଉଛି ଉପରେ ଯୋଉଟା ବସିଛି ଏଟା ମେଲ୍, ଆଉ ତଳେ ଯୋଉଟା ବସିଛି ଏଟା ଫିମେଲ୍। ତ ସେମିତି ମୁଁ କହୁ ଆସିକି ହାତରେ ବସିଗଲା ଚଢେଇଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ହାତରେ ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବସିଛି। ଏଇ ଦିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସେମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦିଟାକୁ ଧରିବା କାରଣ ଏ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉଟା, ଏଇଟା ଯୋଉ ତଳେ ବସିଛି ଏଇଟା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଯୋଉଟା ବସିଛି, ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ପେୟାର ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇ ଦିଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ କେଜିରେ ରଖିବି। ଖାଲି ଧରିଲା ପରେ ରିଙ୍ଗ ନୋଟ୍ ଆଉଥରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବି ଠିକ୍ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଏମାନେ ବି ବକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା, ମାନେ ହାବ ହାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିମେଲ୍ ଉଡ଼ିକି ଗଲା, ମେଲ୍ ବି ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଲା ତା ପାଖାପାଖି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେୟାର, ମାନେ ଫିମେଲ୍ ଯୁଆଡେ ମେଲ୍ ବି ସିଆଡେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ତ ବ୍ରିଡିଂ ସିଜିନ୍ ସହିତ ବ୍ରିଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଲ୍ ବ୍ରିଡିଂ ର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖଉଛି, ମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ। ଯେତେବେଳେ ଚଢେଇଟା ବ୍ରିଡିଂ ମୁଡକୁ ଆସେ, ସେ ଚଢେଇଟା ଫିମେଲ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବା ଆଗ୍ରେସିଭ ଦେଖାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପର ଫୁଲେଇକି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଆଗ୍ରେସିଭ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଡେରି କରିବିନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେପାରେଟ୍ କେଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନେଟ୍ କୁ ଦେଖିକି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ, କେତେ ଜୋର ରାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ କୁ ଦେଖିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ କୁ ଦେଖିକି ଏ ଦି ଜଣ କେତେ ଜୋର ରାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ତ ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ପେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇ ଦିଟାଙ୍କୁ ଧରିବି, ଯେହେତୁ ବ୍ରିଡିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଗିକି ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରା ମାନେ କାଠ ଗୁଡା କାଟି ପକଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋର ରାଗିକି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବିନି, ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି କେଜରେ। ଯୋଉ କେଜ୍ ସେପଟେ ବନେଇଛି ମୋର ସନକନର ପାଇଁ, ସେ କେଜରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ମୁଁ ରିଙ୍ଗ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ହେଲା 444, ଆଉ ଗୋଟେ 442। ଆକ୍ଚୁଆଲି 444 ଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଏବେ 444 ଅଛି, ମାନେ ରିଙ୍ଗ ନମ୍ବର 444। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଲ୍ ରିଙ୍ଗ ନମ୍ବର 444, ସେଟା ହଉଛି ମେଲ୍, ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଟା ତାର ସେଠି ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଫିମେଲ୍, ତ ଫିମେଲ୍ କୁ ବି ଧରି ଫାଇନାଲି ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ସେ ପେୟାର, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ୱାଣ୍ଡେଡ୍ ପେୟାର ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ଧରିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା କଲର ଆସିଛି, ୟେଲୋ କଲର ପୁରା ଆସିଲାଣି ସେଠି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସହିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବେନି, ବେଶୀ ସମୟ ବି ଧରିବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବେନି, ବେଶୀ ସମୟ ବି ଧରିକି ରଖିବେନି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କେଜ୍ ଯୋଉଟା ବନେଇଛି ନୂଆ କେଜ୍, ସେଥିରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଇଛି। ହଳଦୀ ପାଣି ଏଇଠି ଯେମିତି ଆଜି ସଣ୍ଡେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ସଣ୍ଡେରେ ଚଢେଇଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣି ଦିଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଖାଇବା, ଗାଜର ଶାଗ ଯାହା ରହିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛାଡ଼ିଲେ କଣ ହୁଏ, ଚଢେଇଟା ଯଦି କେଜ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ସେଟିଂ ହେଇଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେ କଣ ହୁଏ, ଚଢେଇଟା ନିଜ ନିଜକୁ କେଜ୍ ଭିତରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରେନି। ତ ଏବେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବିନି, କେଜ୍ ଖୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ଏବେ ଚଢେଇ ବାହାରିଲେ, ଦିଟାକ ବାହାରି ପଇଲେ। ପ୍ରପରଲି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କେବେ ବାହାରିଲେ ସନକନିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା କେବେ ବାହାରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ରହିଲା, ନେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ବି ଲାଗି ଖାଇବା ଦିଆହେଲା, ନେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ରହିଲା, ଚଢେଇ ଛଡା ହେଲା। ୱେଟିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଫର ବ୍ରିଡିଂ ରେଜଲ୍ଟ, ମାନେ କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ ଏମାନେ ଫୁଲି ଆଡଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଡିଂ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲରରେ ରଖେଇଲି। ଏବେ ୟା ଭିତରେ ନେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଲି, ନେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ଭିତରଟା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଖାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ଖାଲି, ଏ ଭିତରେ ନେକ୍ସଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ମାନେ ଖାଲ ଟାଇପ ରହିଛି, ଏଇଟା ଯୋଉଟାକି ଇଂଲିଶରେ କନସେପ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମାନେ ଚଢେଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡା ଆସିକି ଏଇଠି ଜମା ହୁଏ, ମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ନ ହେଇକି ଏଇଠି ଜମା ହୁଏ। ତ ଫିମେଲକୁ ଅଣ୍ଡା ହିଟ୍ କରିବାରେ ବା ଉଷୁମାଇବାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ, ତ ଏବେ ପୁରା ନେକ୍ସଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦିଆହେଇକି ଭିତରଟା ପୁରା ସଜିଆ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହଳଦୀ, ତାପରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ କାଠର ଗୁଣ୍ଡ, ଯୋଉ ନେକ୍ସଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ୱେଟିଂ ଫର କେବେ ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି ବା କେବେ ବ୍ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦବା, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ଦରକାର ବ୍ରିଡିଂ ପାଇଁ। ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏମାନଙ୍କର। ମୁଁ ତ ଲାଗୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ କରିବେ ବୋଲି। ତ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓର ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତା ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ଦେଖି ପାଖ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦବାଇବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।